Pemirsa, pemerintah ngelintangin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampun netapang tarif listrik periode April-Juni nenten wenten penincapan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mausang PLN mapidabdab saha mausaha nyiaga yang listrik andal tur medui kualitas majeng samian pelanggan. Darmawan Prasojo ngewedarang kuentenan listrik puniki dahat mabuat majang panglimbakan bagai ekonomi. PLN stata mastikayang pelanggan sida molihang listrik sani andal saha maduai kualitas. Lianan punika ring sajroning nyokong panglimbakan perekonomian nasional. Perseroan taler rajab nincapang penjualan saha ngicenin promo layanan ketenaga listrikan tur makudang-kudang insentif menarik untuk nyokong ekosistem kendaraan listrik. Patut kauningin tarif listrik periode triwulan 2 warsane mangkin sane ketetapang anutin saking realisasi parameter ekonomi makro katahnyani ring sasi November Desember warsa kali tali kali likur miwah ring Januari warsa kali tali 3 likur antuk realisasi kurs sawetara 15 tali dolar Amerika Serikat Indonesian crude price sawetara ulung dasa koma sia dasa dolar Amerika Serikat per barel. Tingkat inflasi sebesar 0,36%, miwah harga batubara acuan sawetara 900 kilogram, anutin kebijakan DMO batubara pitung dasa US dollar a ton. Agangnyane tarif tenaga listrik per April kantos Juni warsane mangkin kantos ring sektor rumah tangga inggih punika pelanggan rumah tangga daya sama 50 volt ampere VA bersubsidi sama 15 per kilowatt hour KWH. Pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi longatak 5 per kWh. Pelanggan rumah tangga daya 900 VA RTM rumah tangga mampu siut lungatusan per kWh. Pelanggan rumah tangga daya siut 300 kantos kali tali satak VA siu samasan per kWh. Sataler pelanggan rumah tangga daya langkungan 3 tali 500 kantos siut lungatakan per kWh. Cita Maya Bali Pos.